nongeye guhereza ikaze kuri YouTube channel ndetse no kwifuriza ibi byiza no kugubwa neza aho uherereye hose we tubana mu biganiro bya buri munsi bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru abagezweho hirya no hino yaba mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka tunyarukire Nyabihu aho igikuba cyacitse, polisi ikaba yafunze abagabo babiri bakekwaho kwicisha umugore. Mw'abagabo harimo umwe wari umugabo w'uyu mugore witabye Imana ku isaha iyi saa yine z'ijoro nk'uko byatangajwe n'imbaraga bigeze kuri YouTube channel, kuri subscribe byaje tubana buri munsi mu makuru agiye atandukanye bavugwa hirya no hino. Abagabo babiri rero nk'uko nabikubwiye bafunzwe bakekwaho kwica banize umuforomokazi w'imyaka 34 wakoraga ku kigo nderabuzima cya Birembo mu karere ka Nyabihu. Umwe mu bafunzwe hakaba harimo n'umugabo w'uyu muforomokazi bari bamaze igihe kitari gitoya babana. Ibi byabereye mu murenge wa Rurambura, akagari ka Kabisabo, aho mu mudugudu wa Kanihira mu ijoro rya tariki ya 1 Mata umwaka wa 2026 mu masaha ashyira saa yine z'ijoro. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba ACP Sylvester Twajamahoro yabwiye igihe ko iperereza ku rupfu rw'uyu muforomokazi rikomeje. Ati mu ijoro ryakeye birakekwa ko habaye urugomo rwavuyemo urupfu rw'umuforomokazi. Mu bafunzwe babiri harimo n'umugabo wiwe kuko bari bamaze igihe bafitanye amakimbirane yo mu rugo. Ubwo yari atashye rero yatangiriwe n'abantu batahise bamenyekana, baramunigagura aratabaza. Abantu bahageze basanga ni indembe, hitabajwe imbangukiragutabara imujyana ku bitaro bya Kabaya. Agezeyo ahita avamo umwuka. ACP Twajamahoro yakomeje asaba abaturage kwirinda amakimbirane bakarushaho koroherana, aho binaniranye bakitabaza inzego z'ubuyobozi bukabafasha gukemura ayo makimbirane. Ibitigeze rero ubwo muri makeya abantu bafitanye amakimbirane kuyakemura bikananirana babe bakitabaza n'inzego z'ubuyobozi zibafasha gukemura amakimbirane. Hari igihe biramuka bibaye ibibazo bikomeye cyane ugasanga umwe abiburiyemo ubuzima cyangwa se arakomereka umunsi ku wundi bitewe n'uko badahuriza ku kintu kimwe, ariko iyo bitabaje ubuyobozi birabafasha. Za n'uyu munsi rero cyangwa se na n'uyu mwanya urupfu rw'uyu muforomokazi mu bakekwa harimo n'umugabo wiwe ko yaba yararugizemo uruhare, ndetse uyu akaba yatawe muri yombi mu gihe iperereza rigikomeje. Amakuru yizewe igihe ifite yamenye nuko mu bakekwa bafashwe kandi harimo umugabo w'imyaka 35 byagaragaye ko yanze gutabara, kandi nyakwigendera akaba yari amaze iminsi abwira umugabo we ko amubona agendagenda hafi y'urugo rwabo ntamenye ikimugenza. Igihe kandi yamenye amakuru ko uyu umuforomokazi yari amaze igihe nta rubyaro, byageze ubwo umugabo we abyarana n'undi mugore wo hanze, ndetse nawe ubu uri gukekwa kugira uruhare mu rupfu rw'uyu nyakwigendera akaba agishakishwa. Abakekwa bafashwe bashyikirizwa sitasiyo ya polisi ya Mukamira mu gihe iperereza rikomeje. Abangaba bari mu maboko y'ubuyobozi. Ambwira ukomeze kugira ibihe byiza ndetse unakore subscribe kugira ngo tubana mu biganiro ndetse n'amakuru abavugwa hirya no hino habe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda.